Geographic Information System manghian Revenue Department zuan kan ram chu a om na lai nge ya min chin chia sak thina ram nei tu te ta na GIS update changkai na te chu kan tu le fa te tan po kan om to lo nu thlenga kan ram om na o sam takasya theina ani GIS a kan ram chin chia ani to chuan mi in kan ram lo te an tumpon GIS section a verify masakzel angai awangin kan ram te thwala ka po ven himna chatak ani GIS update fel ani to chuan kan ram data atangin UL pin ram Aadhaar tia soibok chu siam ani anga hei in siam thwa theimia lo ani awangin kan ram ati him le zwal don ani khwarel chian na awangin ram mel mang alo danglam ani po in kan ram chin le a omna chu GIS manghian a chui le thei ani revenue pass chu survey lo wadalu ani chuan anei tu in aram chu a hrechiang tur ani a chumi tur chuan Google Map location data langtelin screenshot aran nei tur ani a location diklova anei tu in adalu ti chuan atul huna da sun le arem ti tur ani mani ram vong him turin Directorate of Land Revenue and Settlement le district ina settlement office a GIS section a office hun chungin mani ram pass Aadhaar card voter ID other consent form sign sa taking in GIS update hi ram nei tu zong ten ti vector ani